Dobrevo ni napred ni nazad, Minstroj nema nitu dozvola za eksploatacija, nitu oprema za rabota. Spored oficijalne informacije, izdavanje to dozvola za eksploatacija na ruda evo tek, no zakonski je nemožno da mu se iznajmi opremata bidejki je pod hipoteka za što se vodi sudski proces. Ostanuva sega sudot da se proiznese pobaranjato na stečajnata upravnička za povlekuvanje na hipotekata na opremata, ako za to se soglasi i stari od koncesioner indiskata kompanija Indominerali i metali. Duri poto, a opremata može da bide iznajmena ili prodadena na segašnji od koncesioner na rudnicite. Od druga strana kompanijata Bulmak 2016 doel Skopje, makedonsko to predstavništvo na Minstroj, momentalno pribira dokumentacija od nadležnite instituciji za dobivanje na dozvola za eksploatacija na mineralni surovini. Asocijacijata za rudarstvo, de novi izrazi zagriženost deka koliko podolgo traje postapkata za restartiranje na rudnicite, toliko se pomali šansite za nivno dobro rabotenje. Od pričina što se raboti za podzemni kopovi koji so vremeto se narušuva redot vo samite rudnici, se obrušuvat površini i ki bide mnogo poteško da se restartirat. Kakva je situacijata, бидејќи немаше присутен член од овие два рудника на Македонската асоцијација за рударство, не знаеме точно. Ова ја продолжува неизвестноста на околу 1000 рудари од Добрево и Тораница, кои веќе втор месец не земаат ниту денар, откако им истече правото за надомест по основ на технолошки вишок.